Pokazat ćemo vam jednu vježbu za mišiće, stražnje mišiće natkoljenice, takozvana stražnja loža. Inače, mišićna skupina koju je dosta teško pogoditi vlastitom težinom. Obično se radi na nekakvim trenažerima po dvoranama, ali možete raditi i kod kuće. Legnete na leđa, noge imate skvrčene, ali ne preblizu, nego su relativno udaljene od ostatka tijela i oslonjeni ste na pete. Iz ove pozicije podižete kukove, kratko ih zadržavate u ovoj poziciji i spuštate se natrag. Isto napravite nekoliko serija po 10 ponavljanja i itekako ćete osjetiti aktivaciju ciljanog mišića, odnosno mišića stražnje lože.